wakukunkum ye ho ana say fine se ne be ya sunye banti no obo police amane ebo MC amane bie na amane say ne ko so ni longuro mo musu tuwa na mo hu sampa de na na ka no no kore say tututo ko so ha obi ebo no ho samane say wo ye man hene a wakotena ho koye himana yi ema na sai to nsafre abusuafo no bi eye na abua jaga a wo ye banko wa hene ene asiri busi brand kasa ebo afi ha yanim ema na ka sense na wate a ekoso wo ni longuro ma na abua jaga nkasa efa phone na nani so efre ni longuro nipa friend na kwede minim dakro phones okay nipa na jitu msampa so say na jaide ekoso ha nya de ketwa eno ada na yede beto manum say we more traditional council injunction na tufunu so efunu yi nyina na ye hwan a eye mo hema a sabi wakra ko ye mfie miensani ana nke wasa brewatia sese de nkokopa ne ba bie de eda na odjojo no ho no ena ni funu no sabi ye twe ho manso ye twe ho srane abasa ye de ne ba na afenso so ye de ne ko na abna power otoso emienu onna ye mo hema ena sabi wo ye ho hyehye se mba ye na ayie efi July boss me ne de toso aduonu enkono ebe pem eye 1st August ewe mu se na nsam no wo court de ne so court ma ho kwan se abrewati ade nya no kwan na nka won koda na enu na abusua no efe ni bi no sabi anko ne se de wo se ekono omosa omode abrewa ba efe abrewa sane ya ye decoration na awie de ne betompamu na abusua beja mo no ne ade ni nyinara na omahene wo mo traditional council say what the injunction atufunu no so ma ho kwam ye nya yie na ye de oba hema na na se na hema efa no ye de baba so monra na mpanyin se wanka se otiri ho ye yiboni ntino mo mahene anase mo hene opanyini a ono so ye busuani a wono so nim de ye koso no so baba chirim wose nye se bia mo hene pemanso anase se bi wonim de wo ye anase na bere watia no mpese bisie no nye sa wose de yetie ni wose fi sabre watia ekra ko ye na mo hema akra ko ye no wone ne nebuman ena amane kwa so no so wone ye busuan panyini na so se de enim akamre mu no se de yetie ni se wo hene eto anase wo hema eto anase wo hema akwa ekura abusuan no wo hema ni firi mu no ewumu se wo hene na tede na nso panyin se panidue matemante enu nti no wate nso so wonte eye abusuan no se de se mo pempanyi ka wo ho na afen so mo ba baba bese wo hene eyiye de asie enti mo de wo bebo wo hene a ansa na sebi wo hene no nso so de wo ho no nso de aka ho na ho hyehye ye nyina no omo bese ne wi omo gya yiye na ma no esanze se wo hema bedi ade da krompa wo me na busua de abiem oyo mamu ni nyina de sebi wo hene bedi ade da kro na so kra kwa wo yo mamu ni nyina de no sanso so ene wo hema nso so etie enu nti mo hene sei wo hye ni mu sanka wo hema busua no baba ba se no se de asie ni enfie miensani wonte ho hwe omo mese no omo ye omo invitation card sa omo che nyina ni process omo ye nyina mo hene nka ho na de etwa no nsunu mu kra ne se wo hodo ma no wote se omo momu ohema na busua no ne famu wo ho no se omo se omo momu de omo wo ma hene a omo de ne be de ebe ye yie no no se de bi krobia no yetimi nya hene no mienu ma ne ye de e ma ne ye yi enu nti no ene wo ma ho kwan se iye no mbe ye mo hema yie na se enya wonu mo hene ne be ye yie ne pa ade na ye no mpene eni dis asem ne de so mo pesa asumdwe ba ono ho de ma asumdwe eni nti o mo nhwe na asumdwe so nya adwuma eni nti no de injunction ye de to so no e mo manya bo apayo anasa manso na ye ne de mo me enko hwese de o mo si chire nsem no mu e5 medi e de ma me fozia odwene mponyankopon ya adoma e be hia makram kokunkum ye ho ana say fine se ne be ya sunye banti no obo police amane ebo MC amane bie na amane se ne ko so ni longuro mo musu tuwa na mo hu sampa de na ka no no kore se tututo ko so ha obi ebo no ho samane se wo ye man hene a wakotena ho koye himana yi ema na sai to nsafre abusuafo no bi eye na abua jaga a wo ye banko wa hene ene asiri busi brand kasa ebo afi ha
yanim ama nana ka sense na wate a ekoso wo New Longro ma nana abuaja ga nkasa efa phone nana ni so efre New Longro nipa friend en kwede minim bakro phones okay nipa na jitu misa ampa so say nana jide ekoso hanya de ketwa ma nana abuaja ga nkasa kraka say munim say de mu ye nana betibi de nsa ato phone no so on phone nana na to de mo ye no emwa ono ye busapeni how some sand opposition akot yo enti se na manu guso no nana efre nana abuajaga ebona mane ma oba fia one asidi busi bra penyini eba ha ma nana ditumo o manim se na wate se ekoso New Longro e ma nana abuajaga nkasa efa funfuro bi wo honom nipa na minim pa na ofre no wani bisa wo confirm se no kore o se nya de ketwa tututo ni de ekoso ha na nya izi ma nana abuajaga fraka kire nipa ne se omunim se de omoye no na betimi de nsa atofunu no sa na betimi akase aye no bia yemfa funu no enko ma yidi nkomo sa ma na ka se oke omuso be follow up ma na ka se wo o hwede ekoso ho no sa na dwo no o so mfa funu no emfiri ha nkwa a onim de enkwa kosi sibi na hima ayi ase na nipadom enkwa kowu nipadom enkwa kopra ena na hwedi se penyina wontina fie ma se dwanfo no oso utua na mo manaka se sada na djon de o mafunu no enko before den kra no na abrafo se oni o mo ba na o mbesa befa funu no wase akofa san krofo na omo edi tutuo ho no se o mo de ye o man hina o oppose na no onu mom na wasa ko sane mrantie se omo enko fa funu no abra na abrafo ankata so eti sogele boy twen wo so beba na o ma befa funu no uba enso nana sai suma nana suma nkwan hene se omombra mo chire ho kwa mefro na brafie na yenhwe de ekoso no ye de kwa be yi anase yeye nana brafo se omma ana se saade a funu nda na ade chi a police for M1 because a police for ekọ honom so mkohwe situation no the police for no ba amache be 3 to 4 and so o makọ assess situation no nti ade chi a o ma be boa ne difuna eden akọ afi ade chi ya ye ho a nana brafo akọ bodua e de ato a police for say police for ebeboa na ada nkwa na odifunu no efiri ha kwa anpa na ma boso no enjai omo se na ada nkwa difunu no so ba abusuani bia odo nsa be so funu no so no ma boso no enjai wo na ada nkwa so efiri abusuani achi so ko sie funu no so a ma boso no enjai no ana si wo ende funu no enna ho minu kasa kura no asa da eye yawada no o se funu gafunu beko Wednesday na najo no ma de nana atompam na yeme adma ya wada na ajo ade beti fe na ko makosie nti ni jwada na ka edifu ni ko mji sanka ense hwe branda na ka edifu ya wada na ka edifu ni kwa anpa no anka ense hwe but eye busum na nana brafo efre na ma win na ade amaso before den kra no se me nuka say sia no baby be sie ma me no kra no e ya asem baby a ye na plan say ye kwakọ sie no abusia ne so mo mpre mo be sie ma me no ho ndi na ya wada no kra de funu no kokra baby kwakọ sie be ya asem ndi so biti baby e ka say na dan kwa e na amma funu no nti na yanko sie a sebi se on be se be sie ma me na anka one anka court anka onya anka case wo court be me aka say court me nye ready two anka sebi Oma yemma radio announcement any news say omko sie ba himanti obi anna ini se minua be ma sie edu ka se nana ammafu na nyasa na etie enti mo man ne kentapoman na wiase na hu se na dan kwa sebi ma me no da freedom no dia na ode ye sebi ode ye den ana mfaso be no be nya free so se omprement go sie ma me no enti na ne se nana brafo na ma no ma ani anda ho ama we ni na aba enti menua asiedu mesre na se obibia one brafo enkoka ni nyina chipra no nyana san to nsa frɛ abusua no se omombra na yina hwe kwampa fa so na maame no ya pɛ no korabre aha enti hwe ade wom nan se omo fa baabi no enhu na se we man hene
ɛna ma issues ni na abedu ba bi efiri me sɛ nyɛ sankama me sɛ bi anke apeno korabra ebe kama kama mambo mai na nti bi jame so na madam mai na ase kina koma na ase mko mkwai de te na wade kwa sukura kenta ko tina kwa sukura na wono te ndedi kuna kwa sukura sieta na power wa elunguru hankuru wa ratulila ndedi kuna iba na bala pale ko de pale mo na dam kwa che mo wala na ete wa ba ro ni to bin na ni ke siri babu wa da ne bi ta anyo bigire pe ba ayo kana wa ba la kasentini wala ba kuna na brafo ko age hawo ba so kura ko ba te de mu ndedi kuna akala ne kwala na wa ka court la court yo kana na ko dan ko wa tuna to uni elela no ma nti de no elgwasi tole ba de no habo ke bali court la bala brala na kudan ko yire na grafo funda de wonna lady ko ase baya na wona lela hanje na ya ko ka o kera ase adokela na grafo ko na lunguru kurugo olo ko folibia abatenten na ka babato na de kana na grafo babato kasintin atana sunde ania wala na da bila hawo na tano yire tasha kansil kuranda na kuranda boba chimi omo tani hanje na bato no nti are wo ewule wo kuranda baso kura na wala ba ko ta se de kato hanje na woni asaro kala kunga kwa bakaya wa achi atan na bakaya na so me luta de mo de man baso kura ke da kwa so kwa ten o ko bi usel ka dun tan ba ko hanje na kwali gwe no ta diagila den shi ya no tana ne kona bravo ba lo sogle gwe manchala ni bere ba pio asal ba ko hanje na kwali no de ko ka ke aga bila na bravo ka ko no ma bata kuma mun ndo ko ti umachi na pipa na palata ngo ba la wo chara ko hanje na le don oni lunguru kuro baba papa kan ni bonjin de ko ka mantuka de ka tamara fare iban halo bla ka senting he gwa bla ka senting de ka tamara fare de ani na dan kwano na bu police ya mane MC ya mane biya na mo kebo de ko so long mantuka asalamu yo asa na bra tanon yire na abuajaga bakuwa kuro mo uba wa are ko su mantuka la na ko si na abuajaga ko phone de no mantuka na ta mo ka senting dan na marfa jigir la de tabon wa ko so la awi na abuajaga kura mo ke bare la na do ko no da ko kala la ta asenia kwala ba ese mo yo ina kwala la brafor la hipan na bi bisi no na ngoro ko bi aso nyi kula na ja ase ka le la ko ka na brafor de bala na brafor proka ko na la ba ka do bla mo ba man ne banda o ba ko ba bono na ba ko la le la na ti mo fine awon ha o ba kwa ti me ti mo kwa ne na mbra mo ka ile na brafor ko ba bisi aso na mo ba ko ta ka ko la na brafor mo wa ba sebio asaba fa be ko subla ndi na na ko na o mo ya la ne ya ko la ka ni ke ni la bla wa aba ha wala sebio ne me ko le ya ka de tombro ka do hawla anna mo kai dia wala bota chane bo na ga wala asia cha ya ko la ka la hawa bala awa inti la la kana la wa ka la ka ke bo chana asala la ba ko la ka dia polisi pa bo na bi wala chano yakala ya lokona na brafo kai do foga no police na babaja na dan kwa de kolla lalle kono de popa mantuka bla ya wada chobola vobe bange de na vobe bange omo abusiati ba kolla la di ba iko kan ni bula na lu pobe henge na ko gele ba habo de ko gele la dia alu pobe bange nti wuya fa da be lallata no ngwa se lalla be ba ya kona wonto wala na wa kasentin anti de kilo na do bamle jamo ya gelanga ya fika ne ba mi banare kasirwa anti awira nti ngwa se na sana ngo wa do babuge hanjina gelabo kenno na brafo angla awrage na bugala aba atade go how be briba anya wala na tano yire abusiala jamo baba hase bana won ba ko kase de ka do hanjina woni
ti de no ase ka so bel ni me busi ka so de mo na dan kwate ila na ro ni de dala de na kasi tin wala ke na go